Hak kertem kupap dah kun bah mesim bakoi. Amen. Kecing pule kat kum Lukas. Ujisu lakren haki kane ka parsi bat baki day banduai barabor bat bakim day bandu ujing kermen. Hakaway kushnong ladon uway unong bishar ubom shepting ya ublay bat ubom ken snap ya ubriu. Hakata kacu kushnong ladon dru kariu kentay kabayaiwan syau dakabaong bishar hok yanga naba ubaban ben yanga. Slem uta unong bishar umtre Henry hakabak haddu ula perkat. Wat langam ting ya ublay lemne sut nyew ya ubriu. Henry namarba kane kariu kentay katlia yanga ngan pej bakan yo yala kihok. Lem kumta da kabayaiwan kan pendik yanga. Ka gospel jangutrai. Kacing ro imen ke Pakistan beet hau Kristisu. Tu inya puson lang menta kemit ya kacing kodor jong kacing duai. Kumba ucisu hi dalade ukentu yangi ha gospel kebang idang syok sengau menta uong duai barbor. Ha kabasdang jong inya keli shua ke kacing duai. Kacing duai kedai kebang yakren bad uplay. Da kacing mut cing perkat jungi ki babha. Da ki kam babha ki jungi. Da ki kintin ki bacai bad babha. Yakine baro ngila banle ha kanu kapor bad kecaka. La banlong hayeng mane. Ha kiyeng lejong. Ha kecaka tray. Badru habang iyang iyeng. Habang ipai sya gospel kaba menta kemit kaba ucisu uyatu kaparshi jong kawai kareu kentay kaba yai tlia shitlia klemdu cingkermen na unong bishar ubom kain snap yano hadu bakandayo yala koho. Kopara Kristan kane kareu kentay kapen ya kanuksa kaba baha na kabenta chungi bangiru idei banduai klem sange klem do cingkermen bat banpai sya ublay haman lagi kelip mat. Ubriu ubom tim blay ubom kain snap yano Henry uai ya kahok jong kata kareu kentay. Katno lay ublay chungi ublay ubakan ray kacing ubadap tang da kacing snay. Te tong in pai sya ublay bat yai puson yalade hato ngiduai ni man kapor. Ne ngiduai tang hikipor bangi syam cing cincar cing sitam. Ladang ngiduai tang teng tungin ku cingmut no banduai klem sange kumbaong palus syak hagashiti kabas nengkong cu syakinong Tesalonika kalenong kebasan katkot kebanyo duai klem sange. Te menta tungi aduai lem na kabenta kacing suk hakapertay borok kawai bat na kabenta kacing kelak bamut jong kibriu jong kinong pop baro eniro Jesu Christ Chunam la chunam amen. Kaburam hak pap dah kun bhamesiem bakun Kumba kalong na dum ningkong kumchu mentat barapor chunam la chunam amen. ko danur bakoi tamu Jesu Toyus ne yengi ko Maria kunirap ki Kristan tuduai na kabenta chungi. hak kertem pap dah kun bhamesiem bakun Amen.